Sa mga liya, turuhan niya ka na makamarang. Pagdamang maturukot ng liya. Amang pa din namin. Asa masisiw-siw turuhan niya ka na makamarang. Pahit damang maturo, ordan siw-siw.
pertikia Tuhan na amang guru namin lain na. Dos ron. Tema bahasa kali kamu perhulan namin. Ala diliok kamudo tuhami pertikia di kami guru. Oh, lo Jadi atik pihak adong loke dihita adong guru bison. Perlu mawima dihita akan berkeriban asarak mahita dison. Guru nang berek. Lalu lima. Jadi songaniro dihamu permusik kami. Ison tumudo kami. Guru berek ihasuhutun. Marmula do ladengkan alani ama baik kamu maju kodang mula-mula. Mau lihat amang asal lihat panggabian lihat ng perhorasan di kami buru terlubuhi ma yata hula-hula namin sa suluta inopera niyo pumangatang di kami oke amang lau mga lihat mahami jo baik kamu majo godang lihat di permusik nami. Isa na di rohanami, umuwi ma nas ni rohanami.
asa isyuk kami jo akka hula-hula namin. Ope amang rek abo majo godang siuk-siugi. Kaya na basa. Langsung tayo.
barat. Bere. Sa akin daw isa, sini, talubon baba, o nasukuro na no. Yo, ang ano namin. Bama si Diyo, bama, padobodok sa asaran. Asasahan na uli sa anan ni Kado. Ihamin sulit po kanan ni Soro. Bye, napos. Doon sa ina namin, Huga Barat. Unang nasiwarang maringan, termasuk ahita, tongtong. Lumaisok kami Maria Marlolo, para ni Okuta ang didolim, nang hahadolim, por sa tindungan silaman do, kata sa ina utara. Do, boru, bere, ibebe. Diharoro namin ni Partikialon. Mahite-hite pagbuang nila ang nanahorong yun. Upatubahan do, Partitian itanyang namin. Sidohoron nami, bonan isu nami, gudang sopucion, kotik suatao, lah semaroham, lah bacao, sonima sahani pandukan nami, mau lihat deh, katai hata taban, mau nami, masatami, At katulang nabasa o guru sa duhali at kagalingon guru bere rato ibebere mo na diso. Mula tuk sonop pinoy karona bitoro susadihan ebo to hamulo bilang ni lapanga cuma hamuna dihami akagalengon las rohanami dihami raja naking las somoni manang diharonami dinamada bentuk kamu bah hidi di pertuoni amangon manang nasomot dia fe na terpatupa di tangan nami akaraja nami agia masih kusira itu ditibula atau pamiraja kaya ko kamu hami akagalengon tulungan negarong sa lawang namin ito ay nagsugod. Asamuy mo siya, sika ni akan pasapani, luming bago mo siya, nalaho pa sa ato namin mga lupo na karajay. Mula ito soli pero raja namin, haroro namin magdaputok kamu, las marohan ni raja magdaputok kami, mga mahami. Siguro pinahami sa kami, guru, bere, ibebere siya. Mau lihat eh? Oke. Memahami pendapatan bahwa tulang not. Bawang buat nang nahotan tu sih.
Lapan. Lapan. Sigaro lapan. Pasat. Ya. Kalau kenapa lo nami? Kinahul dahil dito, pinatuka wahakan. Paano lang ko na si Dito? Ano yung wahakan? Video Halma. Sigurian. Tulang nami sigurian. Para nung karari kami sorak katulang. Wah mahamu ragari tulang. Masih basa natin kita na. Sana maharap muna ka tulang na basa. Nagawa na mahuhulang namin. Pwede naman mo doon na hukpag to si Pano muna eh. Tapahita sa atin.
Wala kayo itong sumani na binanak na kulang na tumubaw. Ema naman lupus. Ang diyak mga parang mo agavyon at sarang dok na maisuan. Sayang ko niya na buwan oras pil. Asapil na po kilaw kasolongan. Yung kanyang jomok-jomok mat, ijolamat yang akadal ni pasamota. Matututulan? Parjolo si Pawoko. Habis lah, habis. Makakahon si Buano pernah pasarak ulo magkatuhan. Alay sa mas sistem na. Naksonay doon na say. Parjolo no tutulungo pas law pasatas makahaka. Parjolo sudi tutuhuni namatingon. Parjahon masinan marah-marah ki ala heret alo masinan marah. Patuluhon tu upang wara ko sampai tu pahok tu buliana tu buliburu dohot tu pasalaw kasi lima kembali jala nang pola manok korita pada ulasi manok korita non labuhat kita pola tu kimanawi kita sini kita pasal ulasi ate asal satu sakita tua muna sunami Habis lah, habis. anggo amang buron lungan masa umat tua dari pesta mama anjing labu kalau pesta alung dua alternatif dari kemudian nih nasar nasar bisa alternatifnya tulingkanna kapokaranna manangna pindahan kalau ini bisa saja loh gabe olo dari kurang masa itu sama nangkep terjadi mulai kemudian dari besar alamnya apa kadang-kadang orang saling sependapat bah anggota orang saya daunnya siapa nakaduahon nagoy mapagpecah alam kapareto mapanong jadi asadamo yang muna nadim dari kudian ng ulo jala ikat kamuma alok no hata mo pasa namadok sa ano tuwi sinuju ang natuwi pagkara namar hahabarangi pagdatas masya diyan jala takas masya daraja manilahok manasumani bihalong asad Mereka na kamu itu yang nomor, napalo pasalamat ko. Along lumiba, kalau malu sama kawan gua, berdua di sana mo. Awal kamu masuk no, kalau terjadi ya mau alam kabar itu kan, berdua di sana mo dan apa mau punya kerja. Saya tahu masih masih aku sama. Napa dulu doa Tuhan mula. Mula lu makaulah nasa keluarga. Laksai ikon bulu manipit si Bayo. Ise na roy, manutulog sa mana. Unak sa manuntut ikon sa bulu manipit. Tiga hita dulu na dito. Sarupa bubu, unak sa muni. Buwi sa terjadi gap na sa muni. Na buwi si Bayo na, bawi urak sa mana. Na urak si Bayo na, sabar na apa na paralongan sa mana. Jadi matamu main hatarami imanor nakal gajang doron na makatai asa doron na tuhamuna sarama hamuna ibudian ni among buruk pakati kinaro luhubi hamuna operana alamasera hamuna ingotamuna ma berhubungan via telepon sama naimon asap stop atas hingga bersoramuna ibudian ni among buruk dan lekas do tahunan dari waktu sudah pamnani bahwa mengenai aku nani asabu ini masih kurang kita nom dapat jolo kolom ma tumbuh dalam burung nami om Masuk dulu langsung aja. Onom, langsung masuk kamu. burung sendiri saya bahu pangguaran Bawa pengguaran situ tuh kontor kan? Oma itu. Mangiuk matusi nomor 2. Mangiuk matusi nomor 3. Tusi nomor 4. Hah? Tu baru. Tapi kah? Sana 2 dulu obat 5. Ono. Tulisin natin doon sa tula. Mana? Dia. Utusan siya pahupungorong siya. Utusan na daw siya pahupungorong siya. Iya, utusan. Raja mo raw tayo.
Asasana urusan. Bisa boru. Oke, ano makahanay kapatuba? Nah, asahan. Plan. Kamar-kamar cuma. Kamar-kamar di mana? Naik. Oh, sok kita. Kita bapak. Lawan Obat kamar foto na. Obat musim foto na. Nah, terus siap-siap mana baru na? Kayak foto di bapak, oh. Enggak? Ano pa jalan? Mari si Pedro di mana? Oke. Baru. Malaki nomor itu. Iya. Duksud kuli mo se, 5 na pakulay-kulehon, ulaw ni Amang Boro, parsinabong. Adalah kamu, mari silo, adalah kamu. Oh, kayak adalah horas. Jadi, tasong 5, moro siya kami, Amang Boro, wakay ito. Kayak betul. Pagkapahukul lain o kapibo. Ulahi katakbo na didulot mo sa'yo. 2 tahun na ya sa natin ito o kumangotang kahinang rola pijabu yan lukal duma sa pagulong na. Sino tayo mga nil na matuwa ito? Alaholo tulak na kagerimon na dyan mo siya. Malalungilot ng pagiriti at kasman ang sarasari ito. Dalam menemui malasra ng kabiriti. Kaya ito, ninna ukumangat ang guru na hinagpura. Dari ilo na humingan, asa, tuwa mo ka o kuniwa na palay nila kayo. Nakumoto na pelasra mo na alay di sa ipabarat na tulang mo walang tulus masarap ko. Sa hadamay utusan tu bawa tubuh ni Amang Boro tuzuluh yang mau bisa itu separuh sa alam. Dapat 2 tahun utusan tu Boro tubuh ni Amang Boro. Utusan kamu. Nah, patulong masuk kita. Dapat tuluhon aku pagwaran ni Amang Boro. Kau pagwaran. Oke. Ano ba ito? Jangan mati. Iya, mak, pagwaran. Sedikit putih. Ison rodo kami hula-hula muna siyang hula-hula ng mga rangki. Ima na makitehon na sumuno disubuhat pa Amang Boro namin. At Amang Boro, ono pe sumunod harulo namin ang marpatuani kami siyang horong o kaniyak. Kanyang kami mananyag ko kamu ibalik niya kapalukilon anak kamu kasih serohat kemudian di Arion lima di Kurine Amang Boro namin. Kerajaan Amang Boro. Betul lah. Ono pe uksongoni na kinuwa kami eme na magluto kami yang nani mamanido tuhamat kalimata marluto mabanggalia parorasan dia mo di Kurine Amang Boro namin. Sinukuli mahami Matututulan. eme na magluto Moraspir Alimaniro Tuamat dari Batama hingga kanyang nami Firma Bukidon Pasalongan Firma Totibuna Saluhung Maride kanyang nami di masuk-masuk tuata Jauh-jauh di hamuna Saluhung adalah kakak pembuan Matututulan. Samanima hatani Eman nomor luku Nang Boras Firma untuk kami Para luku kamu Makara jadi Amang Boro Iharoro nami Pembuartu Akadus Miroha Harimau Yulos agak jam dohot pulos itu rapu. Kerajaan Amang Boro dan tua-tua makhluk tampak nadorantos na ring nitahi na muguna. Nomor tujuan yang kadus mirohan o isa luhna. Ay kurang nindai laut us mirohan o sinay nasaw. Bonope, naupasahan kami yang no disokopar. Nas mirohan nami napasahan ko opat na Kerajaan Amang Boro. Ono pehida parang na parang lobi Amang Boro kasi juak kita. Alay sa lima. Kurang nila sa hanami. Asahatan na parjolo may 2 Amang Boro nami ate.
Sok Sony nantu anak niya mangguru namin lain namin. Baru amanihot mo iyanak ko niya mangguru ada baru-baru di bagasan partikenon. Pangihot mo tunguru ni mangguru namin ada baru-baru. So manima siang las nerohanami markita tanyang nami. Ang iya na huwag kami ang karajan yang barulus na gajang nison. Gajang mamarita kali, gajang marita horas ni amo. Ilo na dua-duan ulos nero rabu. Tanyang nami magidohot tuamat tari bata. Torok ma ilang parlu masuk-masuk itu atas tuare na mangiton. Ibuni niya ang moros. Lupo dia dia karajan yang moros. Oh ya, tematulang. Karani ma, anu, Sabi, kita kirim sana. Berkati ya. Anda peta masih kok ada yang kehatan ulit. Nah, lepas. Iya. Iya. Betul horse. Ya. Pasanggoman dulu. Gor niya ang doron. Pasanggoman po na. Lo suruh habisi. Iya. Masuk. Siap setelah. Pasanggoman mo pinopor niya kung tema imo nani. Oh. 20 pasanggoman. Masuk. Nah. Tuwaru niya. Yan doon na tulad. Tuwaru. Angin. Tenak. Tuwaru. Sarana itu. Masih Ini. pasang kamu ka. Aku sinema. Pasang kamu. Ini sok kamu. Jadi sono katanya itu dua sok kami. Iporo makin na paratara sa parindigan. Masih marah lingkuan. Bahasa ini. Kuman niya tomok ka. Pas syariah. Matuto tulang. Ini sok kami. Amro. Gabe. Saya ingin melakukan musik. Menabi nama Kung natangasin ka sila ng namin ito, ang muna, sinokar ni Pariban na yun. Umuwi pa, aba na tumuli yun, Pariban. So, raudulo ang ulang-ulang tanong, patarapok ulang ton. Diharoro namin, apa Pariban ni Mabawon, kaagaw ni Son, torok sufiga do. Wala ito sa kodiyan nun, diharoro namin. Solomon, kini karangan bunga si teman kami senang nilai di si benon kami di aranon kami pak di persaur betul di tahun itu soalnya kata nasi spesial kami dari bani babura juga satu kion lima borni siburian nah di sana kami baru beri dok beri kali kami di sana kalau betul sok terus seperti kami masih di sana soalnya kata nasi spesial kami baru kodang pak kami lulus Katamu urus. Lagacang. Barita gabi. Oras mo to karena mangiyo. Nang jumuro na tuon ipuninak ka pinoparnon. Saya rumah di sila sa luhut na. Sabay di mata matotong gabi na nila ni tanong na sila. Pancang umur na sila. Dia boy. Lumo Filipinsian na tuon. So minang kamu kena sa bulan namin. Tetap masih gacak umur sa luhut na. Jadi bang nalhon dia pe karena tulang na basa. Ay basa hatang itu hamil atau belum berarti. Dari kami ya kepergian muna pergi silaban asarozo hana katulang nabasa nalau masoba-soba Tuhan musli raja di hula-hula nami alai tulang nabasa 10 terjadi pasal-pasal tunjuk mana so dia benon primang ni hami ka pinapramon nalau manoba-noba amo katulang asimarohamu lasmarohamu matalosa nasuda ina kudun nasusakot dia katulang nasuda ina uhunera ng pabenang nami asa radi ay maharu sa katulang narasa sa tabi ng namangato asabay kamu agad sa muisi asa rohami pargale mo muna nalao manoba-noba at kahula-hula namin sa luhut na Atong guru mula sa ulo, terkenal do lain nahinan Margoto. Margoto man na tortor mo do si Benang mo. Bos marohan tulang bos marohan mo tulang nabasa atau sorry santai kita oke sana udah berjodoh lah nang ramah kami nang nomor sopak kahuluran nami raja di tulang nami sadunakan semulian bapak dan hober si apa hita saw boleh aja
Soal tulang rohani pinokarmuna tapi lupa semua tulang nabasa. At hindi ako bula-bula selesai. Kamu katulang nabasa. Bila diheto mo katulang alana. Kaya kung tulang mahal ya pinokarmon. Asalabur katulang kaya naman ulang katulang nabasa. Jadi man sorti apa ulang buat katulangi sa unari. Saya ulang melihat katulang suka-suka. Kung lima to hata sa kami, kung nasupulong, o liatin na sa atin si utulang tayo. Naun sa anak tuloy. Ido. Jadi soalnya nang dia, molo nang puja si patar-patar dia. Molo nang si asa tulang. Nasabi namin siop yung mabinok pa di Tarabunga. Sanggar na po tulungan ngayon sa tuwa. Sino maliham na binahan? Kaya na dula. Oras ako molo di Pardalanan. Mango molo tulungan tiga-tiga. Kung magulang maliham na memen. Na magulang berpek sa umatwa. Sabi masuk-masuk tuwa masih liham masuk tuwa. Sundi mahamuda balat tuwa. Amang pargos sinami. Dalam tu bersumur. Urusan dulu bermatiyo. Damang masya di asahan, pasara mat si Tio. Ararehani pamuromuna, malau manjalo, iharoromuna. Sa usaha kami Nikon, tuamu lang namin sa tuloy.
Nanon kang Bornami. Baiklah. Kang Bornami. Dengan dalam perjalanan kami. Dalam nami son, dua kami berbuat diri. Baiklah. Dot emenawan ludu. Sumuni be pangalahon at tamang guru. Las marhamo sejaloin. Sarong nai man daw ito na juga. Dan spring ako dolbol pagtalongan. Sudah dari di pasar Bata Mahamuna. Pili batak di muna tanuna. Dulu ada kapanguan. Maju tutulan. Ini man daw dari perbuat diri na sinasawang Baiklah. Jadi, Yusufata, sahabat tahu, kami, ketika kami, Baiklah. Abi betul. Pasti kita terus. kalau ada sariwan non, kamu pakai kami di dong. Baiklah. Nama Sanuan. Iya telah. Oh, dimaksud ini. Tapi kalau mereka nak nak kami, ibu kami dong terus nama kami. Baiklah. Dia urusan, arung 10 tahun. 10 tahun. Oh, Baiklah. jadi lala takkan na sa unang may. Baiklah. Tugo na ang moro. Onom. Anak moro. Cocok kita na. Onom. Ketemu rupanya sa magapon. Iya, cocok betul soal onom. Kas mau kalah tulang nabasa. Itu aha satu suka soal ini. Naman aha waktu kita tulang datang mau istri. Iya, lanjut terus ya. Iya. Iya, terus. Siapa tuh mau Pembara? Oh, Iya. Pembara. Nama. Iya. Pasang goman tuh hapus si anak. Kadi laki pahopui. Pahopus si anak kadi. Ayan. Kau kita baru marar. Pasang goman tuh pahopus si apor. Pasang goman. Oke. Ini mahal anak tulang. Lima. Mahira sih baru persangkoma maju papan nomor 3 dohon. Papan nomor 3 dohon. Sa goman tu Ibu tahu nak? betoni na ang baro. Nama ada anak yang baru ki. Nama persangkoma nomor berapa? Siapa nomormu? Tidak. Dalam merisi. Ya, oke. Nah, asal beli ke isinan dulu be. Sudah ada kodal. Tidak. Ito. Akhirnya si bete, tulang. Jadi Situ masama sa tulang. tulang neo makmuna atau berwahon. Tulang neo makmuna. Ya. Iguari maon polo dihamiat tulang mangihun. Naus ibitok kami madisona polo nami siaturi. Jadi bupatu paham itu disod 2 ulos sakabere. Sada ma kusudi mahamu bere nami bawa. Sada kusudi hamu bere nami boru-boru. Ada orang sahu pasahat kami. Dapok muna mantong akan nauli tujuan nyarion. Molo ditagihok kamu hata ni hula-hula muna. Saya napos hato ni diwat apa itu kamu jumpang na ni dua muna dapok na jinalahan muna tu arena mangihun. Yak kanong matua bere bukan sor matua mahamu yak karamek met pagusok pura-pura may ibu-ibu magunang tu ari juluanon. Sino ko di kami yak kabere. Jadi dos par kamu bere nami bawa sada mapasago matuhamu. Bere nami buru-buru sada mapasago. Roma tulang kuno masa. Pasang goman dong. Iya. Tambor. Iya. Mau ngabaga ima ka pede mo ima. Sa subabu ni. Jadi masalah. Oh, jadi Mau dah aja macam mau lo. Di Udon, ina sadar hita na kini pagbarata di baro di ujung yang ini siaran hula-hula alam. Jadi berkurau kasih pulbe sian acara ni hula-hula alam lagi. Raja
suhut silaban. Jadi saat macarom buje, kami tu nak kami. Tu hula orang tu langgar lah. Ada benda jual ada jual. Ada tu orang yang menguruskan. Kami lah. Angka buru nabi lu beri nabi. Tetapi terus aku nabi. Angka menguru lu angka beri nanti. Dah, sahabat orang kerana dia. Jadi kami siapa nak tulang? Dia piosi gina main dengan ni sopo. Nang pola behani manisi. Atakas hai mabinoto jalan na budari bibine itu bicara lima raja nang sama tua manguru nagi nang muru dojo amang muru ya betla asa sepe son ni dunia ulo kali sudah pakai dikion beri kami do sana biru hamna labuk madudu na jalan jupang maniluon kinanggut sada marohamuna bolola ni perpisahan orang tua memang lumut doroha ala perpisahan alai agak jang masih jang murni yang mengurungan satu agak mereka mungkin di ruang leman non untuk taruhan dengan apa seperti ini mengurungan itu soalnya madabok ma nuni deh jumpa mereka dengan dirimu senang terkena minggu kau mamuan ini memuna jadi saya di ruang orang baru saya di ruang kami dapat tempur saja aku mengurungan ya betul dari pulau ni ada marahnya waktu teruk tu aku kena marah kita buruk Aka abang ni amut nang coba dodok akan tina torok masalah surat ruke pakuran nak alai uli ni rohamu dari dia seluruh rohamu lah saya rohat tempat aja dodulin namu ya bikin rohamu ni sekali pun tulang puna orang mengkoror dah ngawi kamu mana Tuhan sama satu ni budi mak boru dia macam boru Nang tawa macaro boru dong. Bapak sih dia tu. Oh, dengan sekian. Teman-teman. Boleh. Itu. Oke, nong isi nih. Nung di sini orang pangkaran nyon. Mau pangkaran ini lagi. Ya. Ya. Ya, memang tak ada. Jadi lima urusan kami di sana. Muda. Kadung hubung kami di rumah ngau karang bunga. Ya kami boru nang adung kegiatan basugi do nado. Kau sisu ia peon pas maruhamuna, kau tutura, hati matusira. So nandung itu marahana nami bergain dengan jagu, bergain dengan sopo. Nunga bergabe, nunga datang uri rangangon, nunga jangan mau uri kamu akan foto. Betul. Nunga ni suara cekam. Narang lebih seperti menami. Narang lebih next pasalmu. Sabalan Pak pulang tak? Siap pasukan? Yang di jolo, dari budi diatur goyak nara. Oke. Anak berdami. Kalau takas, dan yang rumah Zohami. Kalau bersumpah, angkat tulang nanio, tulang nabasao, sampai rosak ke beberapa sogi, akan siap duri. Bah macam nak bertusi. Bagai yang Saudi, asal tumibu. Ya.
Kami akan dapat pinupus mo. Nalaho, mga panong-panong sumursikat udah-udah kelar. Pahababeno, fasilitas video, masalah komputer dan kuliah jadi saya lagi makan tulang nabasa. Uli baru hamu macaro, susah dia. Nabuy terpatu baka kami akan lagi pula.
Pasin orangnya mati bata. Dihamtok kehula-hula nami, dilema panjang umur, terlumur kami kaya anak murah. Asal ditabari di batali kami, kami dan tangan kami, sinurna keperkahanan, nas nilaian bangga dia perhorasan di tempat Tuhan ini di hari satu. Jadi ope, tunggu lima rohani tulang mancano, naboy tersobahok kami, kau harus tulang nami barga siap tuli. Kau lihat kalau tulang mah, arong dapat nahumuran si tulang mah kasih. Oke, total itu. Mahal sa mga kaya ito namin. Dahil gabi naman ay mula-mula pinarong. Gusto na nakasama na. Dahil pwede na kakamama muna. Asa sikat ni ang nakasama na Tuhan. Kaya managap kami na pagkasama rin. Wala tayong may Tuhan, wala tayong asa kapasok ko mga pa din. Asa sa mga Diyos ko na. Karupasan sa ito Kaya mga naman namin, lalo nga si Kokonoy, para Tuhan, kulang ni kamang Murkol, Marga Sapturi. Dapat-dapat mo siya si Diyo-Diyo, padung at sa Adam.